kerja, gak belanja, ngutang mertua. Gua alasan sakit perut, gak percaya tanya Kaspar yang kumisnya panjang lebar. Gak percaya ntar gua tampar, mar kelepok. Sedap asik jadi pengantin, makan tidur disediain, tidur duaan gak ditemenin. Gak usah ditemenin, kita berani kok. Dalam kamar ngitung angpau, bangun kesiangan. Asik banget baru kawin, bangun siang males kerja, gak belanja, ngutang mertua. Yang kumisnya kayak kawat, biar kecil tapi kuat, voltasenya 4000 watt. Sedap asik baru kawin, makan pakai suap-suapan, gak peduli mertua sewot. Pak, gak usah ditemenin deh, minta kopi dong.